Takuginai. Ulukut. Uvanga grini tunga ipitiki Pivalliajut kunni ukakti. Ulumi Takuginai kuku Pivalliajut takunagat sakang mga. Uvani punga ulutaw ilungani apersong naktunga tamusimik ipitiki Pivalliajut. Tamusingay kanuit sangilati apersuroki ipitiki Pivalliajut. Kanuit sagituga. Aswapik. Aperekaro mayagit ulumi sugape. Tabvani. Tabvani puga ulumi ilindeak titsilagamba uluta uvandi ubayuit ukioktak tumitui bitsadot. Takuvunga. Kanuit tugalan ni umayong ni ilinyakavi ulumi. Tamusi. Uluta uvandi takutit sikhataktok adjigwadi ubayugaladik. Dalaw ka sa wagyakaktakat ubayuit atigit. Iludati dalaw kauyakat atikaktuit kilalugak tutu ubigba ukalek abalutulugak. Abiagilo lalakotak kaubiyak ka. Wow, ilanyak to palo yuti ulumingay. Aliaday gusud katakabay lidya kaya kautaba kadukuluyalo. Takutichigon na kaya chingwani o kakataklugi umayo atingi. Ati takutil lagi ubagay lidya kauyagidik. Uda takuvio kilalo garbik atilik abeale kakuktabik tada takiyok biutak udali takuvio tada tutuk tutuit abeakaso kayok be abalo kakuktabe abalo ilagi isuktaw sugubiwi asijik patu sila asijik kaibat tutui nirisuguvot tigaw yakbe udali ajigwak takuviuk tada ubigbak ubigbay agiyok paloy abe akaktui kayokbek tabada kikitalo be takugundag gitabot kisiadit takuyagundag tui donat serbe kivallerbe abalo aku kitokbe. Wow! Asumarialo tamusi. Ukautik kaninga. Maachingwa mitsano. Tada atilik ukalerbek. Ukalek. Amealek kakuktabe. Aputititu. Niripatui takwa dudabe kaktude. Dudade perok sebayude. Abalutapau galu. Abugalo bisigudak tui. Ukalik tuyak tuti kuku. Tayo mau kau jongin na sungo yung atamusi. Udalita ko biwa jigwak. Tada kerdak tabe. Abealik. Tada tibisok. Atilik. Tulugak beg. Tada tulugak. Kau taba takubat tabu ukiok taktube. Takwa ubayui ilidya kau yakka ulu tabe. Nakong min apeksurun nakatakak kita mo si. Kadoy gitu kuku. Ilaw kataw kadila kutigay ilidya kadilak bikuta. Ilaw kataw lako nga kubyasut tubi nga lugata ilinya kaya. Ilunuli utilang mita green nito ngak. Tungasap kanila mikisi ipitiki Pivalliajut. Manali, Janet, Takuginai Pivalliajut, ilinakto si Tilugut, si Baktok tito ngamit. Ikaludjuat, misano. Ako niula ako nga, Janet. Sukay ako nga. Bigyan niyo sa tiyalo tilong ay suktete. Sukay ngi miyo tili ilangi ikalut yuatitu.
Ta sukay tukulo matay kalunjua. Ima. Avatilari qausarsumayu iqallu'yua sukkeittualu mataguingi qalluti ima qangagu. Ingi qasu 1 mile me ikaqame sukkeinilimi. Ha? Ahali. Sukay tugialalui. Tema kai aku nalu inusunguvu. Ta aku nalu inusunguva. Khasini uki ukasungumata. 100. Aga sivatul tidonga. Iqallu'yua inusiqarunartu tikillugu 200 years. 200 aqaguni tikillugu. Ta uppiringi takisse. Ammalu kisumillu upperusungittunga. Kisumi. Nuqqanarsigirtulli. Ta nuqqanarsigika. Seqinguya sukalligi asuuqaaluila alianaigulluttilluta ahali. Tikiqaarni kisautilarlu kuqabbimmo. Ati ataullimaqqupingalluati. Inna sukkaliyualu. Amiarni qawiyimavisi. Atigu uttulaorta. Aupaqtuq. Aupaqtuq. Aupayangayuq. Aupayangayuq. Quqsuqtuq. Quqsuqtuq. Tunguyuqtuq. Tunguyuqtuq. Uyauyak. Uyauyak. Ittinguaq. Upaluni kigutanginnauyak. Ittinguaq. Aupaqtuq. Aupayangayuq. Quqsuqtuq. Tunguyuqtuq. Uyauyak. Ittinguaq. Ayun ito si. Bye. Titirahattaritsi Takuginaimu, Inuit takunnaqatsaleriakkunnu, P.O. Box 700, Iqaluit Nunavut, XOA OHO. Uppaluni qarisauyakku takunearlugu, takuginai.ca. Titirahattaqlusilluunni kids@inuitbroadcasting.ca.